begitu. Puto beti hepo pa emang puasa le pompo ma emang ngoli. Iya. Nah, Tidak. begitu. Wah, wih. Mate te tampat lo. Iya. Mate itu begitu. Kalau pun puto mo tak wala. Pupu tuh mau tanda hati. Ah. Tanda hati itu kalau pulang dia Lo mau. dia lo mo berserahkan. Iya, pupu tuh mau tanda hati. Yo berserahkan. Langolamu otamali sehati. Ito tamali opanyaki. Tunggulo rumah sakit. Wah, tunggu lo. Ya, masuk rumah sakit. Iya. Kolpo. Iya. Kayak ada kesanan. Iya. Tumpuk kepala lain. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuru popotalo to mala ode hadrati leo ya. Ju. Tu udu tio ta ima to me dunia botia bolo polo utia lewa agama. Ju. Salawat wa salamu popotalo to ma ode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Kangge le patama ode ngala ali wolo to natalo dudu ahi lingalio. Ju. Doa to timba-timba ngamanga sarai atilio. Ju. Sidang lipu yang saya hormati. Ya. Syukur itu lo tok dua umur syukur yang odong tok luo. Insyaallah itu amiati ada boy sehat ya hi rezeki atau belah butia tunggu lo mulai akhir awal tipe amin ya. Amin. Bolo wali ngono ma o. Kuni poti wolo ngai. Ya. Belema wolo mo suka li oli to patulo blahu. Hi, wala tikuni poti pelmade. Otawati ngoli moti wolo ngaboti. Karena mau halok moitomo, moitom. Botia ola boli loy jangankan moitomo lo ponto lo wa bohi bodel kau tipakuni, wala mo ola. Dia pusing wa botito. Pele bapak tu hepo mo halinga ulang potia ulang. Iya. Kuni. May lo lipata pilo pode ito may uti wa. Ada. May lo lipata. Nah, itu patulur belah masati yang ngope kalau didi, ndak uti boti u. Jo. Biasa lihat di kuni ma odidi, mau patu didi, mau patu. Wah biasa lihat poli mama. Ay walo man. Jo, umur mual. Jo. Buti istilah liyo. Walo. Dede. Dengu Dengu. Demam berdarah uti. Tahu itu alo. Kalau dah itu. Jo. DB itu alo. DB itu demam. BB itu berdarah. Wow de tua B itu tulak dia dengu. Jadi demam berdarah dengu. Itu. Nah itu kuni bo. Hilebete an ma o. Mana itu kan hak. Buat belek-belek ya lo itu lo hituang atau itu enggak engkang enggak itu sihile olo beti. Nah sebenarnya tinggal orang tuh beti memang pila tua melu mau mama memang pila sale lo mau ngopang bola kan mak tali ngolo mau dah didi masih bolo didi mak tali ngoli pemilu mau ngopang bola memang timong ngoli beti ilimu lo umotolo poliama Patato mau ngopanggola olo beto bilo heto kokolio obi binatang yan itu ilmu lo mau ngopanggola beto ibile helingolo to polia mau boti ma binatang ni malokolio palio poti popo dulu helme boti lu gak pongo dah bele itu gak pongo podi oto kan popo dampak ngene bata popo dampak oli sebenarnya titi wanu tinggal pikirannya nama lo ya mel mau ngopanggola contoh mau lo contoh karena mau lu mau pakai di po bahasa atau beta di po bahasa putih tiba putih tambah jalamu atau lolo di polu pokoknya sampai buat dia mah woi dia lu tibitila mau tahama mai wolo bitila buti delo amo buti tapi dia mau mancang jo itu beito mau mancang patamo de muhengu wala dia sembolio wala buti popo bangga mo ta buti ultima ditampatil lamu de bele ti tamo ngopang memang mau kana uhe pengaku lingol buat yang dalam ti masa ti obat nyamuk ba itu mau bitila bulo bitila bete kami ada nggo de jebol nggo oleh de lo kiam itu de hebo he opo mulai duduk pola to ya itu ol mau ngopang kolame itu ya dah itu memang mau lo contoh dari dulu
Tetap hedulati malu kejadian kuning. Bi. Meme bilu tahilo polo amya. Dengu. Dengu be. Meme bilu tahilo lo polo abet amya aja ngomong modu. Ojo, mesti semprot ya, yo Jo, tal engke kuat ya kun. Jata lating hapulati atan mau lo meu helikopter pesawat kuat. Meme bilu tah malu di oloma. Apolo ada. Jo. Mahal pala wala taala wala papa awas ada unjuk rasa wali ko beti polo abet tilang wala unjuk rasa. Nah, biasa unjuk rasa saya bertahun let. Wala tayo ilayin dumi yo. Yo. Wala lo ngala de maulo umwali polo alo. Itu kuni ada itu kuni. Jo, lo tayo ilayin Yo, dumi. benar. Wito beito. Polo alio tiali da de wolu umuan. Patalu di polo. Di polo uilo Malu ali. jatan wala butahun. Tapi tahu le beto lah mu beto lo de bede patati di polo. Di polo, di puja ya tama to pongka. Late bo hila mana te alo polo. Polo lo yo ko pelo milo une mo patu di pelo patu ma polo umum. Pelo milo une. Nah, itu mana nih itu lo tahu itu. Itu beito. Oleh dia mau oleh tatamber oleh golome. Beito itu ju. Tidak mungkin ngomongin une malo tambah patwa di pompat. Yo. Benar kuni. Pokoknya nama rumah panas demam panas. Mau witol. Nah, witol. Dan itu beito tergantung juga dari bahasa malo Belanda itu dari perhiandaan dan percaparunian. Bahasa Belanda itu hati almadiam total nolo arti. Hia. Bahasa Belanda jo. Nah itu. Karena memang itu mau ngapa kalau mah pilasan ya, mai. Itu beres itu benar. Padahal putih paramedis. Jo. Nyabo boti ya 3M 3 bibi heda. Menguras, mengubur bolo beito 3M. 3M jo. Menguras, mengubur. Dan 3M berikutnya. Selanjutnya. Iya beito. Mah bibi hei? Yo, mau bibi. Dong gubernur hilang. Nao uktio wali. Gubernur Thailand. Nao. Walo patuju. Nggak kali polo putih 3M dia mau tapu. Mau hapul itu. Sumbangan. Hapul 3 miliar putih 3 miliar itu patah wajah yang mau tapu. Yang taya deni. Ahli wa putih tahu susah wali. Oh, ya dewa patah. Bolo wali mah patah. Inti bolo nak walo. Bolo hiyo semangat. Dia bawa lundulan ikun ya. Alio walo 3M. Engkau hinduri kai wadi itu. Alah palma dong kau hinduri kai. Nao wali. Tiga ulur Thailand uti wali. Nao wali Ottawa. Nao tomau wali. Menata mau dua Ottawa. Mana. Bolo botia mah mau ganti. Mau ganti tio. Nao. Ipi yo podong ko ilong to ngalo-ngala. Mana ton mo titip apa? Mak bibi. Mana wali. Mana ni gubernur wali. Wali pengakali polo buti 3M dia mau tapu. Wa buti tahu susah wa buti aja mau tapu. Tayadu. Ndak uti. Bolo wali mang. Papa. 3M itu papa bukan pilih 3 miliar. Bolo jangan popo buto lawa. Jatah kengot. Papa yang ngalat kan bawa tatalwa. Iya ta jamo tota jatah. Walau piye apa nak? Pilumu ade lo ala iyo HP. Main di kilometer yang Google. Google. Ti papa ini bos tidak baku percaya cu. Tiga malau di ti papa putih. Ente po baca di papa ini. Mai lo po baca dia omotna. Menguras, menutup, dan mengubur. 3M. Wali mak ulati po mekuras ya dia. Boleh tampul mai lo dia mengubur. Wala 3M ko ti ba uti. Mai lo po baca dia mengubur mai to. Kalau po melo bumuli mo. Bolo masa dah maiti yo. Kira-kira bo ulio begitu HP tan pilu molotio to mese. Bo bio HP lo ala karena mapala nyari ode lo hati au itu.
Mainun tulalati ponakai ponak. Ponakai ya. Mota putaya dada tahu tidoi beti. Iya. Jo. 3M tiap. Jo, jadi untuk latih kan pola hidup ya. Jo. Dari tergantung dari perhiasan dan percakapan. Jo, jadi hindari digigit nyamuk. Jadi mesti pakai mah beti. Ulo. Beti hepo henelamu Jo, henelamu jo delo hand body baik. Banyak olo kuni am. Betul menghindar olo mengepanggola dia lu pakai yang ngolo itu. Inul, pakai yang inul kan. Jo. Inul oboh ngomong itu dia pemuan. Jo. Olo mengepanggola kan mau pakai wolo. Wangku bio koi itu wangku bio wolo. Wolo kulambu. Kulambu. Pakai kulambu. Wangku wolo kodati. Pakai kulambu. Kulambu jo. An masem bolo lamu itu polo didi. Jo. Pata ilo lalu belahu. I wale bolo perasal itu dalam mau kulambu mau ambil itu. Patau lebih itu pilih hepe kuni endi. Beito ai bitila beito. Bitila. Yo, ulo de kumai beito huhulaya. Hulaya beito. Udia muali. Bitila udia muali beito. Lele isoko. Jo, na isoko ui. Ian mamu hengu itu polo-polo atur sih. Polo atur sih. Oh, tinene kan no 50 lu ngatar. Tuh. Terus kulambu. Jo. Nama Mas Satya mai dulu beito kulambu. Madu. Untuk de opatnya itu. Jo, de opatnya beito. Pakai mewangku bio. Pasti dia mai beito. Jo. Itu beito. Nah, itu pola hidup, pola antara beti. Jo. Dia bilang pompo beres. kan toba itu tila-tila dia kulambu. Jo. Ulo teh ompo dawa olo beto he hiale me kulambu untuk ulo take keing. Itu enggak bopo tata buli madelo udah pulo. Oh, dari puh jo. Enggak bopo ulo lima itu dit. Kenapa ulo tahu kayaknya Jo, pele mau ulo ti de pulo taki uti. Bukan pak kulambu. Ya ada pulo taki. Nah, itu baik. Wow, patabo ti lamu aboti aides Egypti boti. Jo. Mah digital. Macam ke orang mengoni. Ternyata tim memiliki karena wolo biasanya kan di siang hari. Jo. Waktu tinggal di tempat apa itu mau lobu olah tuh. Sekarang siang malam. Masih siang malam. Berarti itu beres ya udah boleh lah. Boleh lu jatuh kotoh beres ya Pak. Karena mah digital betul lah mau abe. Jo. Itu bahayanya betul mah digital. Canggih orang tinggal ini. Oh ya melatih contoh. Jo. Udu masatia ju, digital udu. Jo. Omo lumai, ilapitan yo lo tete. Masatia tete mau untuk udu tete mete. Mai lo tete. Makan nama lo dulu. Mah digital betul. Timeti. Mau watake ketali. Wah sama alo yo. Adila bocor terdekat itu coba itu oh iya itu kuning polo olah B3MB itu dia mali pati beto mau nguras delati taluhu beto baki to olando loyangi hepol wando taluh itu dia bohe lulu amat dia bohe talo beto belek itu di luar belek bekas-bekas lo belek lo butuh segala rupa beti taluh popa ma pasan bahalu malam ma tampulal malam ngol mak pokutong akuan mah nah tapi masa tiap beti wan otak beta pakai mata ubi kan otak beta talo jo permasalahannya itu tambo balangka yang tidak terurus lagi termasuk itu tambah kilo itu mah wah beti pupu talo beti pompo mak kalau baban yang tinggi jo itu begitu puto beti hepo pa ini mah pupu asal hepompo mak ngoli jo nah itu mate itu tambah tilo mate itu begitu kalau kun
puputo mo ta wala. Puputo mo tanda ati. Ah. Tanda ati itu puluh pula dia lemot. Berserahkan. Jo, puputo mo tanda ati. Jo, berserahkan. Lango lamu otamali sehati. Ito tamali opanyaki. Tunggulo rumah sakit. Wah, tunggulo made ya masuk rumah sakit. Ya, pol. Ya. Ketika ita ada sana. Ya. Toko palalay. Itu kuni udah. Nah, itu tiba-tiba udah halal boti. Di samping boti udah halal boti topolo didi banjir. Janji. Selain itu banjir. Ndak itu. Wa olo kuni. Wati olang inti mo dupo. Tinggal lawadu. Boti ya puput he atali topangon kan la atali tade de montatang. De montabulota. Ma uito mamo opam bola polit. Uito. Dia mame ola tapo di mato hulu de o plastik. Wah beti walaupun tang kuliah ulok take keingati kuni. Popok. Popok. Jo. Itu popok. Jo. Pada beti itu ngodong ti pada beti. Ngodong hoti ya. Jo, ngodong oleh kali oli. Jo. Oleh na kali oli. Elia loli aja na elia loli. Itu kuni kan mamo aitame ti kuni. De. Pola mamo ola teto beti ololo program pemerintah beti utima wali-wali. Uti mamo olo tanggulio. Bahasa Inggris anu hamam tal Indonesia jangan buang air besar sembarangan. BABS. Begitu. Itu kuni. Itu kan hulon talo beti tertinggi. Dah boleh bawa pilih tesilat ya buat itu toli mongoli. Toli dok. Longola. Ulun talo beti to kampung beti. Tiap-tiap desa itu malah hutumai WC. Ode wolo masyarakat. Longola ada bodong polo beti tertinggi. BABS. Ya, buang air besar sembarangan. Jo, mengili bolo tom la pemuda. Uita momol kudi. Ternyata jabo uta to kudi. Ternyata mata puling menglebet to popok bet. Popok dia bolo taking lo tablapen. Jo. Jadi beti popok beti odong kotor beti asal koma imaning ini mati itu menimbulkan poli penyakit. Teto hitungan nih beto buang air besar sembarangan teto. Dia ukarna bongola. Jaja bongola lanto to. Jongo zaman ini lo bongola. Jadi otalo tahu ti buang air besar sembarangan ti bongola WC putar. Kalau tom lapo modealo ternyata jawit termasuk beti olah popok beti popok anak-anak termasuk karena itu kotor lo tak seingo itu jadi kan mau lo ngambil WC ngambil madi duta pengilabet sembarangan du ternyata maka popok beti beti muta pun matok togor tikul kun hekar kado Jo, kelan malo ulo tayo tapule trop mahulatet. Ada itu lebih pihak olo Pilih moyo ngamin awi to kotor tetwet. Bagus. Puputang ngamin moy, boleh jauh pilih moy. Bagus. Itu. Mangolo tata ilo wakulan. Bolo juta wakulando. Wano mali video mot. Foto mot. Token rati ulang teplat no. Jo, teplat no. Hide di kepala desa. Jo. Pilo pemahole betang to desa ton wow. Nanti di kepala desa mau lau medes. De satpol provinsi. Kita tinggal tama moloh. Jo. Tikuni. Tidak halo tikuni ternyata itu debo masa-masa to buang air besar sembarangan beto Walau lebe olakun. Dia buang air besar sembarangan. Dia buang angin besar. Walau dia buang. Hembusan angin sepoi-sepoi. Jo. Lo ngumpulin itu kok. Kata otak ko.
Delo lah hati. Yo. Dia Allah ti. Bom kuli Allah ti boleh ya. Anda oke jadi ono tuh. Dari kisah nyata. Watiata ode hitari. Ode hitari. Ode hitari. Boleh untuk menyanyi mola. Nah bobotia mai ombong mola dia mamanya menyanyi mulu-mulu. Kok iya dia hekutiolo kita ombong mamanya menyanyi. Oh istilah kok iya udah bodi dulu tanya bodi apa dulu awal hati aja. Karena tuduh tahu anggota tamannya itu merasa itu dia mau. Iya. Dia malam menyanyi mah. Bila pihula tiap putih. Lo hamalaku nostalgia. Memang langsung pilo menyanyi lati bu. Ibilem berhembus angin malam. Waling ngeliu mak gagah. Ini baru lagu. Mo elak bautilahu. Berhembus angin. Lanjut ko nih. Manyan terus Pataman tiap pada ulangnya lati ya. Ulangnya. Berhembus angin malam. Lanjut ko nih. Lanjut. Berhembus angin malam. Belum mau buat. Kalau kau mati. Bulan bukti. Wow, teh nyanyi. Kalau kau mati. Madi do berhembus angin malam. Mama utalo itu nih. Utalo itu. Ya kalau podo awal hati aja. Dah podo hiramnya katamania betan jam. Wanu dia mau marosa kayak ni. Mau ibu ompong juga. Utalo itu punya. Anda itu begitu. Uti wati udah halal buti masa tiap buti karena walo ju. Ilo malah pupu to buti ye. To mengopang kola mai itu. To mengopang kola mai. Ote. Oi dia buti mahe huntua odie. Maksud dia pupu to. Itu begitu. Maksud dia pupu to. Wadia temota wayomota uhia bunga mola poti ye. Mota poluli oleh muteto. Odi boti mota poluli oleh muteto. Mama muta poluli. Malah matum bilalio itu polulali. Tu membota poti due wolo lamu o. Hi pamelo dupoto podalo dupoto. Dito betul. Dia itu mengopak memang sudah dirancang buat uti. Sudah buat. Tapi pola pikir orang tua kita itu hati malu. Ya sekolah latihan. Ndak ada tadi lah ilo ABCD, dah bo ilo alif batasa. Jadi lo dah bo patata alif. Hati. Bojek lu limo pengetahuan tinggalan. Nah, kalau maaf pada. Pate HP. Cepo bel. Nah itu, dia bilang, Patan dia bilang kalau wanu potia, dia lu to umasa mengopang kola mai mau pemai lo puputo tetanggi. Ya, badai. Itu baik. Lo saku semi tanggi lo po. Ontong abila to bunga yo pon mau beres. Karena tingkat perhiantaan orang tua begitu. Karena wolo. Kalau mengopang kola itu memulok kata hianta. Caparuni botibo dalam mai bahasa lo meladu. Itu caparuni dia bahasa tu wi. Benar. Benar Japon dia bahasa. Karena itu itu donggo Sulawesi Utara. Tentunya mendewakan bahasa ibu kota. Percaparunian itu lah dalam mai odian. Lanto perhiantaan. Ndak itu baik. Itu. Bolo amiatia ju. Amiatia boti polo lo tinggi lihe tau pato. Benar. Popo itu melo mono. Benar. Wa pata boti upaton de polo hulil motai lilihu. Ende atutu dabu bawa sapi ui main. Jak bawa sapi bubu ali. Nah itu. Wali mak. Wali potala ningol dekat. Pernah dekat. Dia bilang itu supaya begitu patama ali palio li batu. Ma ali palio betul mau panggola betul ma ali palio. Patama tota bulio ma bolo mota dede oleh mesap.
popo ali. Dia boleh beti. Wito ngomong mah. Jo, dah halali beti batang malambi beti mame tapo deto. Ulu deto tola wito poli mamo. Mamo okoto ngola. Ndak wito. Dia boleh odito olo. Dia boleh mandi odito olo to bahasa Indonesia. Daun nangka mau deh udito. Jo. Ndak wito. Dungo langge deh. Jo. Ndak wito. Dia bilang ya, dungo langge. Jo. Dungo langge. Popo imo amao uti. Jo. Ati mau olehmu lutu ama atok bungolio dia boleh uti mau lutu ama atok bungolo balai ma lo upat wah lutu ama tak teto berito ui bungolange be ui to mali pupu wah orang to masatia du anjade de tanggi de bulat tawa de tumbilali te pupu yo malali kompos an istilali sekarang kompos yo masatia ti wala organik jo coba benar itu mau tinggal lo jauh ilmu pengetahuan mulut jo ilmu mulut jam terangkan ini lo titi mali pupuk karena sekarang kan mama ilmu pupuk organik tahu hamada lo mau ngopanggola jo kita ngelapo lo bapu dak wito lo yo uti wali beto teto ali hubungo lo boti de lo mau hulo mola walo bungolio putih lo huhulo wanu yo uti wanu patu-patu te wololo wanu yo huhulo mo ami okolio am i odito olo boti pilo mulo wanu huhulo bungolio mo mungotio otut banariku dapet odi boti nambah tingkat perhiandaan orang tiali wow sekarang orang makin canggih enggak canggih olo putih heran ikun ya mangamilahi OWC auti ulo wali kun dia pernah lo dat lo hihiyo abeti tato des di ibu mak jamban poluo patah bawol patah mengili toton mengili WC bagus mali kalau kun mali kun beti sekarang lo canggih kun ya iwol beti to lo salah satu beti to lantai lo tapi tertinggi beto buang air besar sembarangan beto ternyata dia mau malu beti ai WC beti tapi beti pembuangan lenti opo dia mau tatanggi jauh sepiteng li mau langsung datang jadi tinggal mau napi enggak olo oleh tancap udah mau telepon umum beto tanggi pokok palang oli to bulota di matong-tong kalau itu di parkir media lo tia bolote masuk ambil dia lo tali esi tali esi nah temas akan delo beti tong ya nah ipatao bolo mai di bode mota to nah patao ma pilo bahasa dia main dong komo duhen mo pilele ma di lalo bolo botia tikai ma de bomolu oyo di lamu teye uang lo ngono wala patu solo mulu oyo di lamu oyo ya tale bote oke pumbalati bolo ton la olu oyo nelodi bolo mate mas mamona inte de bo maplo bileh mak lemas wale bo kayak walati wale de bo asal bunyi wale te mas langsung sportif di mai lumba lalaki ya uito bo mapilo ototo amot mas pengatang ngil ya mas bolo wale mah iya bolo wale kaitan nyonya mak wala ada bawa tutu monta po yo kaya ulo ya tutu di damu ya tali mo dia wetan yo kan pilo toto olo gaga olo intonasi liyo mas punggak tamang ini ya mas udah kayo aja lupa tatai apalagi tema iya malah kaya lo Ayo mah, namanya dari kan kilometer ya. Sebenarnya begitu karena etika imo ngarati. Sebenarnya tamitio itu kayon bahasa Jawa. Tamitio itu bos singkat kak. Tamitio itu bos. Ali apa itu mau benar bau itu tamitio begitu. Bung ngotak. Nah itu, penggak takang miliaran.
Iya mula ulo. Inalo punga-punga toko-toko hemong ini. Mau dia tame-tame. Oh itu. Mau dia mandi dulu. Mau dia. Nuan betul. Ada. Mau selingan nanti. Selingan. Jo. Dah. Putih. Boti disambil utia polo didi. Dan data jo umuan. Dan data. Boti mota timola to Taipei. Jo. Begitu. Taps. Jo. To Bulango Utara. Jo. Begitu Tanggul. Ya. Kan may lo tuto talu. Jo. Beheli habari lo di mah banjir. Jo. Begitu. Sudah sekian tahun Jo. Tanggul begitu berakhir pada laporan. Dak begitu. Timi itu dunggal lo didi. Jo. Tidak itu Bulango Utara betiju. Memang jo. Betul lah beti aku. Jo. Ampala beti makan ulun bau tiang listrik. Tomola. Jo. Dah lalu itu. Pataja. Pihia apa? Dah uitor. Pihia apa sok kering gitu. So kering lo. Lepoyo yo Itu gardo kan mau peti. Jo. Udah uit. Botia BPBD mode pita ati tato ungotu alima kan mak bubu huta Longso. Jo. Dia pelema dia susah deh pitola gitu mak. Dia bau dua mek lah mau payah. Kamu tolong itu mah. Kan dia mah. Mula po buliok sama aku juga. Dapur umum. Itu po buliok. Mai asal lo pilito deh mai. Puli mongoli po buliok boti pandang enteng. Jangan ngoli makanan sehat mula lo uti. Itu kesayangan Linen. Sekarang toli anget de wompu kita lihat yang enak-enak. Kalau tok mau lu toli angin mama wa toli anginen. Popo sadia lo ila lo pobo. Pobo lo yo lo pobo. Kalau tus-tusuan lo. Jo. Nah. Pakaian me pilito de wa lambi. Nah, itu mau tombawa tadi itu. De bolo lo lampe wa. Nah, itu bolo walo mangopangkola itu. Tinggal uti olo. Yo. Ilong lapo olo tu udu wala awa wompu boti mehe pitot de la lo po bulio odi. Boti. Dak wito lo del huwa to umu. Lo out. Delo to umu. Na olio delo huwa to umu wale ma boti umonga uti la mitio wololo. Muali tololo mude. Boti. Wano tio mai lo pobu pa tio luo. Da bome otak ubelio lo boti lo santan lo pilitore. Ti dia pujuma apa kipoki. Wow, joma lambi botia. Me otak belio leto. Tutu uti mumulati debo onggolo pa ato lo utumulo. Dabo wanu iyo bo maleto la to upa ato. To kota lai dabo uang mapopo. Tamkuamu botia imbangnya pa atati. Ada keseimbangan. Jo. Dinda bilepo. Tomong opang kola boti oma analio. Boti pai pada borong padilo boti pobulu ila pobulu tio lo kala sili pada itu. Mau padali itu. Boti. Nabo olah boti ali. Tinggal bu asal lim de wali lah palo ma wali meh popo ala boti olah boti. Jo. Jatan mo patat metro. Padahal wita. Dibilai wito, mengopang kolan to may putih ya, karena melangkah to alip batas alip bangolio sampai odito mah. Karena itu ilpo ilo langgata putih ABCD sehingga utima ilo dipata padahal uti wato he ada aku. Wito beda walio. Teto baito. Mati amali mai tua hati. Mai lo pob me. Bagian di papa Jo. Dan sampai odi boti to mongopang kolam. Sebenarnya to mongopang kolam boti mau data boti contoh boti. Jo benar. Jo, wito. Dia beli to mongopang kolam emangnya mau lo bundur gigi. Emangnya mau lo odol. Jo. Boti adungita boti lapato mama. Jo. Dia beli boti mama.
Ito ba ito dutulatan kita kan dong ngomolang. Molang. Wolo poti umo pasir paling alus dato dulu. Jo tu dua. Wito po hihitio dulu. Dia bilang kebersihan mau pangkulang Jo. Dah botan betul ba itu dong Enggak mau yakin. Mau yakin. Bo mas sekarang sepiteng lo tahu de matanggi. Iya. Ilo ngamila wall. Ma WC. Pilar kisalimo na buat italuhu. Kelebihan wolo istilah koli wall. Nanti kotoran manusia dadat. Jatai mula lo nak tabihu tanggi. Tetapi lima enggak mau torongan ma de tiba ma torongan mondok. Itu masa-masa beto to buang air besar sembarangan wit BABS. Oh, tidak berarti BABS putih bobong lah. Ya, jadi ternyata beto popok, beto sepiteng beto de matema. Ode tanggi. Benar karena beto wanut nongko sembolo bongola itu. Dia mau jamin dongo ulu uti. Tak apa lo ulai tak ode poyong kita. Meu upalamu. Mau itu hepo lah lingon kuni ti bumala be ti mata ulo kabila kuni to wolo polo tangguli kabupaten kota sehat. Oh bumala be to sen to uges to anggar lo tanggula lima wadi lo inti enggak mau ali lo tinggal be tingkat de mengili to tanggi boti lembe bana ilong nanti pada lembe gaga ibu tinggal lo rasa wati ate mam ngaku wati ate de mal tinggal kira-kira de mal lo pasir de maladu lo hel butuh hemo sam-sam bude ngabut itu tak mondo SD de mulai SMA tidak latih nongol de beto gaga buga tinggal gaga tono tinggal timah kama meli hemo nanti di maridu hemo opal omol mai dong go sistem lo bongo la auto tangki pe nabo to mongo panggola mai olah tiada dia bolok rasa main. Oi, dalam motor talo ada bui mabuti otong goa mute ya. Ati tim lata to hulia lo dalam pemikiran ni. Oleh tim talo enggak bongo. Oh di motor oleh tim de yang bunga botati. Polo enggak lu enggak bongo. Bongo lah. Patawali ko mandi. Ali dokter Sulisma ali. Patapa dia anu kalau ada yang babi atau di atasan, ibo yang belum ada, bom hei mante antol hitio, wah yang tidak ada olor, ike nggak mau itu nggak ontong hitio lima hei, gagak tonggo teto, gahaya digag, atau mau itu langsung mutinolok mamuli. Itu omong itu, nama tuh mau ngopang gola itu, dia bolo mau dini beto itu beto. Yo, mana itu beto. Ya boy, yo, ngolah. Itu beto. Boleh pok lah ngamtek ya wadi itu. Nah, anu cerita lo wadi, bolo mau humayawa tangkulio bongola, wow ungolo. Bongola wow. Ungolo, wan ungolo itu cerita lo bonga uti do. Oh, jo. Itu bo. Jo, sebenarnya begitu. Tinggal ngopo cerita begitu. Cerita apa itu? Begitu ngolok dan lain-lain sebagainya begitu. Uti bilang zaman melihat timur tadi. Donggol. Ngopi itu. Nah, uti beti. Boleh 3 menit kan ngomong mau. Ndak itu. Dia bilang sebenarnya kalau mau ngopang golak beti memang matilah kuliah lihat. Jo. Benar. Walema tanta atiam tate itu se. Artinya pemula tiam mana boleh pemahula lo tate. Woi, nak buang di sini. Itu begitu. Nak itu boleh maaf lo di. Ilo lah malam di kiluatinya. Tong jadwal itu. Iya. Kalau tahu 5 latih jadwal itu. Karena nunggu di kilite awati. Mana? Pada hewan apa 7 dek Kolombe. Latihan putih yang ngubah cerita lo Kolombe ini. Cerita lo Kolombe juga ada jauh. Dia bongkong hari ngop media lah ni. Dia penyakit. Dia bawa penyakit baik. Sebenarnya penyakit putih untuk Orlando. Itu kalau penyakit putih. Dia bilang DBD. DBD putih lo liuto karena hian. Lo manusia bejo.
Anu bahasa Cina itu hians. Ya. Yo itu. Japan. Jepang. Itu bahasa Inggris. Jepang. Bahasa Inggris itu Jepang. Yo. Itu. Nah, tinggal tu mengopang kola poli, wolo du hengo. Yo. Ti mai teh hian da mo meati. Mau meya. Mau hian tadi atas siang tahu itu. Yo, beito mo meya beito. Bila hilo lucu. Yo. Taluhu mai lo molong pula. Lumbolong pula jo. Ale tinta taluhu uti wale ma. Mamo meya. Berarti malum pula. Malum pula iwan watama hian tak bobo meya. Itu mama 44 mah. Kira-kira tante hari raya ti mau melihat. Tante hari raya ti mau melihat. Atau dia tinggal di. Ambil dia tulungnya maklo di. Itu. Ya. Kulit dapat namedeng di namedeng. Yo, bolong teh beti. Yo. Nah, itu upahan lu beti ya. To orang tu mai beti atau mau panggola mai beti ju ilongola karena judi dulu ta hemo minta ai beti uti. Nemleh beito. Puputo mo tanda ati lango wau lamu otamali sehati itu tamali opanyaki ikarna mati lo rumah sakit masati ya tunggu lo rumah sakit tomo ngopang kola mai puputo mo tanda ati lango lamu o umali sehati itu tamali opanyaki ya polo tonulan ohian tap mak yamu itu tomo ngopang kola mai kira-kira wanu boti bo dia bohilian tamelo mo ngopang kola tidak ada tata pupunu ngatan mai do itu di dulu kan dengan berikutnya dia lutip saya ada itu itu jo mampu punu ngono perhiasan bae itu itu boy ini apalagi yang tunggal DBD beti beti tie apalagi nah uti jo kuning jadi kulitnya ti kuning jadi bohile ti kuning 3M itu kuning japo harap 3M lagi kaitan nyonya jadi menguras jadi mau beres beti loyangi wolo untuk bele-bele kialo nggak ngamaa kemudian kalau otak bio ditutup wandila ya dikubur itu baru bele-bele kialo betul-betul baru tetap oke ingati po imatoa wolo ualo limongoli mana po imatoa ualo tetap oke ingati mana ada tada betima mapo warna sagala rupa Muti olo buti anu mana tak kengo kuni montok bele-bele memang matome-tome mulung tingon na bo wolo beito wolo alasan ni lo buti to walima itu hindaya ngasnek supaya tak oke ingo oleh otai dili wan menurut olah dia pembunuhan halus olah tahu karena beto kolombengi wolo beito adonannya itu sudah asli boti mah uti pewarna boti di potan wala boti to snack wan tinggal nolati adi lu tulio beto teto bukan menyehatkan tapi pembunuhan halus boleh malati ada taking mati nenek tahu ada itu tu udah dong kok umur lupa tinggal le mahi pongala utin teh uti kali apa kolombengi wala itu boti suka de pangpolot pangpolotnya dia lu pangplot uti nah itu enggak ada poh walingan mai bae benar nah itu tinggal tak lama ulang tuh mana mau patato olo tak unenei ngo kulite pole popo patata ma poli beto popok beto popok kuan umuali kuni sebul mapo mai po beresi alamato DWC wi po beresi pulo alo ulama DWC an malo beresi memang du beto ukotoro patama tuang dotasi ulama kagak jawasa itu mai pe bongkar melo apul karena teto sumber lo panyaki mata teto mau panyaki olan tete beto kan itu lamu awa ulango sehat nah itu sebenarnya mesti pasang iklan nah itu wanu hulun talolo jangan buang air besar sembarangan jamani ya kalau tonula pude dia botol mula pude
Buat hari ayo pesan sembarangan. Aku de alon, ya boleh tanah apa de alot tu buat. Nah, mau itu. Mau itu. Tinggal ulah mata hidup ta pendengar ta mau pokoknya boleh ta. Ya boleh tanah apa de. Memang sekalipun tidak disambung dengan kata tutubu, mau itu memang mau itu karena tidak polo tonula opude tu udu me pude ati wol. Nah, itu betul udu tuli. Opude ati itu okulo awol kan. Nah, itu beito. Anu wolo hindarilah. Hindarilah perhiagaan. Dan perceperumian. Pacapurian. Yo. Nah, itu zaman ini bercinta aku tu mesti bila itu komputer ujian. Mana dengku? Jo. Boleh mengabang kata pio-pio hiya itu ju modah sehati lo hilangkan. Jo. Jo. Bana. Itu baik itu. Ne mau labang kata ju polis bantai tu kan tu yang abati insyaallah dia mau dungai tu yang apa. Insyaallah. Itu di minggu pe entamai. Jo. Nde tu uduma waku tu umai memutu wa waku tu lo umai mo bubulo wati pakuni. Wati pa ade. Bo ditopo amiati mo hintu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.